Mu buryo busa nk'ubutunguranye cyane uyu munsi umugoroba wo ku itariki ya 20 ukwezi kwa mbere 2026 ejo bundi nari nabibabwiye nari nabivuzeho gato nsa nk'uwari wabikomojeho gatoya navuga nti mu by'ukuri ni igihe twabagezagaho inkuru yavugaga ko urukiko rw'ikirenga mu Rwanda rwemeje ko ikirego umunyapolitiki Madame Ingabire Victoire Umuhoza yatanze avuga ko afunze binyuranyije n'amategeko gifite ishingiro bityo ko kigomba kuburanishwa guhera mu kwezi kwa Werurwe hari ku itariki ya 16 ukwezi kwa mbere 2026 ubwo nabagezaga inkuru ndababwiye amagambo akomeye cyane ndetse icyo gihe mbabwira yuko Madame Ingabire Victoire Umuhoza agomba kugaruka mu rukiko kandi hari imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuzatungurana izafatwa mu rubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Mu buryo butunguranye cyane kuri mugoroba hari amakuru asohotse cyane ngiye kubagezaho kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Mbere gato yuko nyabagezaho reka mbanze mbabwire ko mu buryo bw'incamake amakuru yandi yakomeje kugenda avugwa, mbabwire ko leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo kohereza mu mujyi wa Kalemi abasirikare n'imbonerakure bagera ku 29 kugira ngo biwurinde gufatwa n'abarwanyi b'ihuriro rya mama ko ya gatatu rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe baba bafashe icyemezo cyo gusubukura urugamba muri uyu mujyi usanzwe ari umurwa mukuru w'intara Tanganyika. Ingabo z'u Burundi n'imbonerakure zahuriye n'ingabo za RDC, imitwe y'abazalendo, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, abacanshuro baturutse muri Amerika y'Amajyepfo ndetse n'Abanyalgeria. Nka tariki ya 13 Mutarama ubwato bubiri bwari butwaye amagana y'ingabo z'u Burundi bwageze ku cyambu cya Kalemi baturutse i Bujumbura ku cyambu cya Rumonge nk'uko bivugwa n'ababubonye. Hari hashize kandi iminsi igera kuri 3 indege ebyiri zigejeje abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagera kuri 400 muri uyu mujyi. Abasesenguzi kandi bagaragaza ko gushyira abasirikare benshi cyane mu mujyi wa Kalemi bisa n'ibyabereye igoma mu mpera za 24 kuko hashyizwe abasirikare barenga ibihumbi 60 bari bahawe umukoro wo kwirinda ufatwa na mama ko ya gatatu, ariko byarangiye mama ko ya gatatu iwufashe tariki 27 Mutarama ko ya gatanu. Icyo akoze kuri Kalemi nta kimenyetso kigaragaza ko mama ko ya gatatu ifite umugambi wo gukomerezayo urugamba kuko n'umujyi wa Uvira yari yarafashe tariki ya 9 ku buzima ko ya gatanu yawukuyemo abarwanyi bose kugeza ku tariki ya 17 Mutarama ko ya gatandatu bazamuka berekeza muri Kamanyora. Ibikorwa by'ingabo z'u Burundi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe ikorana bica amarenga ko bishobora kandi kongera kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya AFC M23 biri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo bemeza ko kuva tariki ya 7 Mutarama ingabo z'u Burundi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri mu bikorwa by'ubugenzuzi mu kiyaga cya Tanganyika, cyane cyane kuva mu mujyi wa Kalemi gukomereza Ibaraka kugeza muri Makobola muri teritwari ya Fizi. Uwo munsi ingabo zigera ku 200 zo muri iri huriro zari mu bwato butatu zageze ku cyambu cya Baraka aha na muri Kalemi. Hakomeje kandi kurundwa intwaro ziremereye cyane n'intoya ndetse n'ibindi bikoresho byakwifashishwa mu rugamba. Intwaro n'ibikoresho kandi ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo drone eshanu zikora ubugenzuzi ziyoborwa n'abacanshuro baturutse muri Amerika y'Amajyepfo, drone enye zigaba ibitero bya CH4, indege z'intambara za Sukhoi 25 ebyiri, kajugujugu eshatu za Mi-24 n'izindi enye za Mi-8. Tariki kandi ya 9 Mutarama ubwato bwari butwaye abakomando barenga 150 b'ingabo z'u Burundi bari bahishe amasura bagaragaye ku cyambu cya Baraka bakomereza muri Makobola. Umusirikare w'u Burundi kandi ufite ipeti rya sergent yasobanuye ko bafite umugambi wo gutera AFC M23. Abayobozi b'imitwe y'abazalendo barimo William Yakutumba wita General nabo bahamya ko bafite umugambi wo gutera mama ko ya gatatu bakayikura mu bice byose by'umurasirazuba bwa RDC nyuma yaho ikuye abarwanyi mu mujyi wa Uvira. Tariki ya 18 Mutarama umunyamabanga uhoraho wa mama ko ya gatatu Benjamin Monima yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo niryongera kandi kugaba ibitero ku birindiro byabo rizatsindwa kandi kamahanga atazahora arishyigikiye nk'uko amakuru akomeje kubigarukaho. Bihuta kugira ngo rero tujye ku nkuru ivuga kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Reka mbabwire ko Minisitiri Bizimana Dr yashimye urukiko rwa Loni rwanze gufungura Musema wahamijwe ibyaha bya jenoside. Minisitiri umwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Marcel yashimiye urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT rwanze ko Musema Alfred wahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yafungurwa. Yagaragaje ko imikorere y'abacamanza bari mu rwego muri icyo gihe kandi itandukanye n'iya Theodore Veron wagize abere Abanyarwanda bari barahamijwe uruhare muri jenoside barimo Protais Zigiranyirazo,
akanagabanyiriza igifungo abarimo Theoneste Bagosora. Umucamanza Theodore Meron yayoboye kandi urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha rwari rwarashyiriweho u Rwanda, rwashyiriweho rero Yugoslavia ndetse na RMCT kuva muri 2012 kugeza 2019. Dr Bizimana, Minisitiri, yatangaje ko abicanyi bagambaniye ikiremwamuntu bakangiza ibidashobora kandi gusanwa bakwiye kumva ko bagomba kandi kurangiza ibihano bakatiwe n'inkiko nk'inyishyu nto y'ibyaha bakoze. Yagize ati abicanyi bagambaniye ikiremwamuntu bakangiza ibidashobora kandi gusanwa bakwiye kumva ko ikiguzi gito cyane cy'ibyaha bakoze ari ukurangiza igifungo cyabo. Hashimwe abacamanza bubaka amahoro bakita ku buremere bwa jenoside bagahumuriza kandi bagizweho ingaruka n'ubwibone bwa Theodore Meron. Musema w'imyaka 73 y'amavuko yafatiwe mu Suisse tariki ya 11 Gashyantare mu mwaka wa 1995 ubwo yashakishwaga kugira ngo akurikiranweho uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi muri perefegitura ya Kibuye hagati ya Mata na Gicurasi 94. Ni umwe mu bayoboye ibitero interamwe zagabye ku batutsi ku musozi wa Gitwa tariki ya 26 Mata, uwa Muyira tariki ya 13 na 14 Gicurasi. Ibindi byagabwe mu bice bitandukanye muri Gicurasi mwaka wa 1994 byapfiremo impunzi z'abatutsi zibarirwa mu bihumbi. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Musema Fred yagize uruhare rutaziguye mu bitero byagabwe ku musozi wa Rwirambo hagati ya tariki 27 n'itariki ya 3 Gicurasi, mu Mataba hagati muri Gicurasi no ku buvumo bwa Nyakavumu mu mpera za Gicurasi mwaka wa 1994 ahiciwe abatutsi barenga 300 bafungiwe muri ubwo buvumo baratwikwa. Abatangabuhamya basobanuye ko muri ibi bitero byose Musema Alfred wari umuyobozi w'uruganda rw'icyayi rwa Gisovu, akaba ari umuntu wa hafi wa Loise Ndimbati wari burugumesitiri wa komine Gisovu, yabaga yitwaje intwaro kandi ko inshuro 3 yarashe mu kivunge cy'abatutsi bari bahunze ubwicanyi. Tariki ya 27 Mutarama mu mwaka wa 2000 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwari rwarashyiriweho u Rwanda ICR rwahamije Musema ibyaha byibasiye inyokomuntu birimo gukora jenoside, gutsimba no gusambanya ku gahato, rumukatira igifungo cya burundu. Musema yahakanye uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 arajurira tariki ya 16 kandi Ugushyingo 2001 urubyiruko rw'ubujurire rwa ICR rwamuhanaguye icyaha cyo gusambanya ku gahato rumuhanisha rumushimangira ko ibindi yabikoze rugumishaho igifungo cya burundu. Tariki ya 9 Ukuboza 2001 Musema yakuwe muri kasho ya ICR ajyanwa muri gereza ya Mali kugira ngo afungirwe. Tariki ya 19 Ukuboza 2018 yimuriwe muri gereza yo muri Benin kugira ngo habe ariho afungirwa. Tariki ya 7 kandi Kanama 2019 Musema wasabye RMCT gufata umwanzuro wo kumufungura mbere y'igihe, ariko umucamanza Carmel Agius arabyanga. Arajuriye ariko ubujurire bwe buterwa utwatsi tariki ya 10 Mutarama mu mwaka wa 2020 hashingiye ku kuba atari yakarangije biri bya gatatu y'igifungo yakatiwe. Icyemezo cyo gusanisha igifungo Musema maze afunzwe n'igihe umugororwa kandi yemerewe gusaba gufungurwa mbere y'igihe cyashingiye ku ihame mpuzamahanga rya RMCT igenderaho rihwanisha igifungo cya burundu n'igifungo cy'imyaka 25. Tariki ya 14 kandi Mutarama 2025 Musema yongeye gusaba RMCT ko yafata umwanzuro wo kumufungura mbere y'igihe, ayimenyesha ko nafungurwa azajya kubana n'umuryango we uturi mu Suisse. Perezida wa RMCT Graciela Gatti Santana tariki ya 12 kandi Mutarama 2026 yasobanuye ko Musema yitwaye neza muri gereza afungiyemo kandi ko yemera ko jenoside yakorewe abatutsi yabayeho, ariko ko ibyo bidahagije bitewe n'uburemere bw'ibyaha ahamijwe. Umucamanza yasobanuye ko Musema agongwa n'ingingo yo kuba kandi kugeza icyo gihe ataremera ibyaha yakoze cyangwa se ngo yicuze. Ibyo bikaba kandi biterekana ko yahindutse bihagije ku buryo byama amahirwe yo kurekurwa hakiri kare, bityo ko azakomeza gufungwa. Graciela Santana Gatti yagaragaje ko Musema yari umuntu ukomeye cyane muri Kibuye washoboraga kandi gukumira ubwicanyi interahamwe zakorewe abatutsi, ariko ko ntacyo yabikozeho kuko bishwe areba akenshi nawe azifasha kwica nk'uko bagiye babigaruka. Ikaze muri amakuru yacu rero ku buryo burambuye kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Reka duhere kuri iyi nkuru ya Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Iyi ni inkuru yanditswe na BBC. Bati urukiko rw'ikirenga rwemeje ko ikirego cya Victoire Ingabire Umuhoza gifite ishingiro mu Bubiligi, aho ahita habera imyigaragambyo ikomeye cyane icyo gihe. Urukiko rw'ikirenga mu Rwanda rwemeje ko ikirego umunyapolitike Madame Ingabire Victoire Umuhoza yatanze avuga ko afunzwe binyuranyije n'amategeko gifite ishingiro, bityo ko kigomba kuburanishwa guhera mu kwezi kwa Werurwe cyangwa kwezi kwa gatatu. Ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa gatatu nibwo agomba gutangira kuburanishwa, kuko bavuze ko iki kirego cye gifite ishingiro. Kuba rero byaremewe bivuze ko mu kuburana kuri iki kirego hari inzira ebyiri. Ashobora gutsinda ubushinjacyaha cyangwa ubushinjacyaha bukamutsinda hakaba hakomezwa urubanza rwiwe, ariko mu gihe yaramuka atsinze
ubushinjacyaha. Hari umunyamategeko twavuganaga ku munsi w'ejo mbimubazaho, arambwira ati mu gihe yaramuka atsinze kuri iyi ngingo azahita asohoka muri gereza cyangwa se azahita afungurwa nta yandi mananiza. Iyo ni inkuru nziza rero kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza mu gihe yatsinda kuri iyo ngingo, ariko mu gihe iyo ngingo yazamutsinda bivuze ko azakomeza kuburana nk'uko amategeko abiteganya y'u Rwanda. Ingabire n'umwunganizi we mu mategeko baregeye urukiko rw'ikirenga nyuma y'uko urukiko rukuru kandi rwari rwatesheje agaciro ikirego cye ruvuga ko nta shingiro gifite. Urukiko i Kigali rwafashe umwanzuro mu gihe i Bruxelles mu Bubiligi imbere y'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi bashyigikiye Ingabire Victoire Umuhoza bakoze imyigaragambyo basaba uwo muryango gushyira mu bikorwa umwanzuro wafashe umwaka ushize. Uwo mwanzuro wasabaga u Rwanda kurekura n'amananiza Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Uyu Ingabire Victoire azwi nk'impirimbanyi ya politiki, akaba kandi n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu munsi ntabwo Ingabire ari mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga i Kigali, ariko umwunganizi we mu mategeko Maître Gashema Felicien yari ahari icyo gihe. Ingabire yafunzwe muri Kamena mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ushize nyuma y'uko yitabye urukiko nk'umuntu waje gutanga amakuru mu rubanza rwa bamwe mu bari abayoboke b'ishyaka rye baregwa ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi badakoresheje inzira y'intambara. Urwego rukora iperereza ku byaha mu Rwanda rwavuze ko yafunzwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rukuru rutanyuzwe n'amakuru yatanze ku bayoboke be bamaze igihe baburana. Ingabire hamwe n'abamushyigikiye bavuga ko yafunzwe nyuma y'amezi Perezida Paul Kagame avuze amagambo akomoza ko azongera agafungwa. Mu mpera za 2024 mu ijambo kandi ryanyuze kuri radio na televiziyo by'igihugu, Kagame yagize ati hari abo bandi ati mureba ati baraho bidegembya nabo twababariye ati twavanyaho bari bafunzwe murabazi, ndetse ati bakogezwa n'abantu bo hanze bavuga ko ari bitangaza ko barwanira demokarasi, barwanira ibyo ntazi ati barwanira ati buriya nabo ariko turaza ni ukuvuga ngo uzi ya masaha tubamanika ati ku nkuta iyo yashizemo uruvire bagira batya hanyuma bakarwongeramo kugira ngo rero yongere akore. Turaza rero kurwongera no kuvuga uruvire. Abanyamategeko ba Ingabire Victoire Umuhoza bavuze ko ayo magambo yari ateje inkeke ku mutekano w'umukiriya wabo, kandi gufungwa kwe ngo babihuje ibyavuzwe. Icyemezo cy'urukiko uyu munsi kandi ati gihuriranye n'imyigaragambyo iteganyijwe kubera i Bruxelles mu Bubiligi imbere y'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'Uburayi iteganijwe uyu munsi. Ati bamwe mu bitabiriye imyigaragambyo babwiye BBC ko ubumwe bw'Uburayi kandi bukwiye gushyira igitutu kuri leta y'u Rwanda Ingabire akarekurwa. Abadepite batatu b'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi mu gihe cy'umwanya muto baje kumva abakuriye aba bariho bigaragambya. Urukiko kandi rw'ikirenga rwatangaje ko urubanza ku kirego Ingabire yatanze ruzaburanishwa guhera ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2026 nk'uko byagiye bishimangirwa muri rusange. Hanyuma mu yandi makuru mbabwira ko uwitwa Donald Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze amagambo akomeye yanenze Ubwongereza ko gusubiza Mauritius ibirwa bya Chagos ari ubugoryi bukabije cyane. Abinyujije ku rubuga rwa X, Perezida Donald Trump yagarutse ku cyemezo cy'Ubwongereza cyo gusubiza ikirwa cya Diego Garcia ku gihugu cya Île Maurice, hanyuma icyo yise ko ari ubugoryi bukabije. Mu mpera za 2024 Ubwongereza kandi bwemeye gusubiza ibirwa bya Mauritius, ubwo ruhererekane rw'ibirwa biri mu nyanja y'Ubuhinde. Uyu munsi Trump kandi yagize ati biratangaje cyane ko umufatanyabikorwa wacu wa NATO nk'Ubwongereza bateganya gutanga ikirwa cya Diego Garcia ari ibirindiro bikomeye cyane by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagiha Maurice cyangwa se Mauritius, kandi akabikora nta busobanuro abitanzeho. Yongera ati Ubwongereza gutanga ubutaka bufite akamaro gakomeye cyane kuri twe ni igikorwa cy'ubugoryi bukabije kandi n'indi mpamvu ikomeye y'umutekano w'igihugu cyacu n'akaga gace, by'umwihariko iyi ni impamvu kandi ituma tugomba kwigarurira Greenland. Akaba ari amagambo ya Bwana Donald Trump, perezida wa Leta Zunze